In the middle of the night, when the angels scream, I don't wanna live a life that I believe. Time to do and die. I will never forget the moment, the moment. I will never forget the moment. And the story goes on. Tanto siamo a metà gara in questa quinta serie con il passaggio di Ludovico Foglia, Gabbiano 57-38. Per la quarta serie Christopher Gessi in corsia 1, Filippo Guidolin nuoterà in 2, in 3 Eros Comin, in 4 Andrea Zausa, Davis Panieri in 5, Michele Daru in 6, Federico Baggio in 7, Edoardo Bidoggia in 8. Uno